Bagiteri ni ubwoko bwa mikorobe, bityo ibi bituma akenshi iyo havuzwe iri zina benshi bumva indwara cyangwa kumererwa nabi mu mubiri muri rusange. Mu by'ukuri siko bagiteri zose zinjiye mu mubiri ziba ari mbi cyangwa se ngo zitere indwara, kuko muri zo hari izifasha umubiri mu mikorere itandukanye ndetse no kurwanya bagiteri mbi zitari nziza ku mubiri. Ubusanzwe umuntu muzima agomba kuba afite bagiteri nziza buri gihe zigera kuri miliyari ibihumbi 100, bityo nubwo bitangaje zimwe muri izi bagiteri ziba ziri mu kanwa. Ubusanzwe umuntu muzima agomba kuba afite bagiteri nziza buri gihe zigera kuri miliyari ibihumbi 100, bityo nubwo bitangaje zimwe muri izi bagiteri ziba ziri ku ruhu. Ubusanzwe umuntu muzima agomba kuba afite bagiteri nziza buri gihe zigera kuri miliyari ibihumbi 100, bityo nubwo bitangaje zimwe muri izi bagiteri ziba ziri mu matembabuzi. Ubusanzwe umuntu muzima agomba kuba afite bagiteri nziza buri gihe zigera kuri miliyari ibihumbi 100, bityo nubwo bitangaje zimwe muri izi bagiteri ziba ziri mu mvubura zitandukanye. Ubusanzwe umuntu muzima agomba kuba afite bagiteri nziza buri gihe zigera kuri miliyari ibihumbi 100, bityo nubwo bitangaje zimwe muri izi bagiteri ziba ziri muri nyababyeyi. Ubusanzwe umuntu muzima agomba kuba afite bagiteri nziza buri gihe zigera kuri miliyari ibihumbi 100, bityo nubwo bitangaje zimwe muri izi bagiteri ziba ziri mu bwambure. Ubusanzwe umuntu muzima agomba kuba afite bagiteri nziza buri gihe zigera kuri miliyari ibihumbi 100, bityo nubwo bitangaje zimwe muri izi bagiteri ziba ziri mu rurenda rwo mu mazuru. Ubusanzwe umuntu muzima agomba kuba afite bagiteri nziza buri gihe zigera kuri miliyari ibihumbi 100, bityo nubwo bitangaje zimwe muri izi bagiteri ziba ziri mu nzira y'urwungano ngogozi. Akamaro k'izi bagiteri nziza ku mubiri ni ugufasha kurinda ibibazo bimwe na bimwe, harimo nko kuzana uduheri mu maso, allergies zitandukanye n'uburwayi butandukanye bw'igifu. Akamaro kandi k'izi bagiteri nziza ku mubiri ni ugufasha umubiri nk'abasirikare bashinzwe kurwanya bagiteri mbi mu mubiri zitera indwara umubiri. Ikindi gitangaje ni uko umubiri wa muntu ubusanzwe ubamo bagiteri nziza zikubye inshuro hafi 3 uturemangingo twose tugize umubiri. Ubushakashatsi bwerekanye ko hari ubwoko bw'ibiribwa buba burimo bagiteri nziza nzima zizwi nka probiotics. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe ubwoko 10 bwa bagiteri nziza ndetse n'akamaro zifitiye umubiri. Bagiteri ya mbere muri bagiteri 10 nziza zifitiye akamaro umubiri, Lactobacillus acidophilus. Ubu bwoko bwa bagiteri ni ingenzi cyane, by'umwihariko mu gufasha kugabanya uburibwe bwo mu nda no kuba wakumva mu nda byigaragura, ibizwi cyane nk'inzoka zivuga. Ikindi ni uko ubu bwoko bwa bagiteri ni ingenzi cyane by'umwihariko mu gufasha kurinda ubudahangarwa n'urwungano ngogozi. Bagiteri ya kabiri muri bagiteri 10 nziza zifitiye akamaro umubiri ni Lactobacillus casei. Ubu bwoko bwa bagiteri ni ingenzi cyane by'umwihariko mu kugabanya ibimenyetso byo gucibwamo mu gihe ibyo kurya bitatuguye neza. Ikindi ni uko ubu bwoko bwa bagiteri ari ingenzi cyane by'umwihariko mu gutuma bagiteri zifitiye akamaro umubiri zikura neza umunsi ku munsi. Bagiteri ya gatatu muri bagiteri 10 nziza zifitiye akamaro umubiri ni Lactobacillus plantarum. Ubu bwoko bwa bagiteri ni ingenzi cyane by'umwihariko mu kugabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima, cyane cyane ku banywi b'itabi. Bagiteri ya kane muri bagiteri 10 nziza zifitiye akamaro umubiri ni Lactobacillus salivarius. Ubu bwoko bwa bagiteri nabwo ni ingenzi cyane
by'umwihariko mu kurinda icyo twakwita nk'imipaka y'amara kuba yakwangirika mu gihe cy'igogorwa nyuma yo gufata amafunguro. Ikindi ni uko ubu bwoko bwa bagiteri ari ingenzi cyane by'umwihariko mu kugabanya guhumeka umwuka uhumura nabi cyangwa impumuro itanogeye amazuru. Bagiteri ya gatanu muri bagiteri 10 nziza zifitiye akamaro umubiri ni lactobacillus brevis. Ubu bwoko bwa bagiteri ni ingenzi cyane by'umwihariko mu kurinda indwara y'ishinya ibyimba. Birumvikana ko izi zikorera uburinzi bwazo mu kanwa. Bagiteri ya gatandatu muri bagiteri 10 nziza zifitiye akamaro umubiri ni lactobacillus rhamnosus. Ubu bwoko bwa bagiteri ni ingenzi cyane by'umwihariko mu kurinda uruhu gufuruta bitewe n'ubwivumbure bw'imbere mu mubiri. Bagiteri ya karindwi muri bagiteri 10 nziza zifitiye akamaro umubiri ni bifidobacterium bifidum. Ubu bwoko bwa bagiteri ni ingenzi cyane by'umwihariko mu kurinda kubyimbirwa mu mara manini. Bagiteri ya 8 muri bagiteri 10 nziza zifitiye akamaro umubiri ni bifidobacterium lactis. Ubu bwoko bwa bagiteri ni ingenzi cyane by'umwihariko mu gutuma umubiri ugira urugero rukwiye rwa bagiteri mu gifu no mu mara, cyane cyane nyuma yo gukoresha antibiyotike, imiti yica bagiteri mbi. Bagiteri ya 9 muri bagiteri 10 nziza zifitiye akamaro umubiri ni bifidobacterium longum. Ubu bwoko bwa bagiteri ni ingenzi cyane by'umwihariko mu kuvanaho ibimenyetso bijyana no kutihanganira gluten. Ibi bikunze kuba ku bantu barya ibinyampeke bakagira ikibazo nko kurya umuceri. Ubu bwoko bwa bagiteri ni ingenzi cyane by'umwihariko mu kuvanaho ibimenyetso bijyana no kutihanganira gluten. Ibi bikunze kuba ku bantu barya ibinyampeke bakagira ikibazo nko kurya ingano. Ubu bwoko bwa bagiteri ni ingenzi cyane by'umwihariko mu kuvanaho ibimenyetso bijyana no kutihanganira gluten. Ibi bikunze kuba ku bantu barya ibinyampeke bakagira ikibazo nko kurya ibiribwa birimo ifarini. Bagiteri ya 10 muri bagiteri 10 nziza zifitiye akamaro umubiri ni Streptococcus thermophilus. Ubu bwoko bwa bagiteri ni ingenzi cyane by'umwihariko mu gufatanya n'izindi bagiteri twabonye zikagabanya ibyago byo kuba warwara indwara z'umutima. Reka noneho turebere hamwe ibiribwa umuntu ashobora gufata bigafasha umubiri kubona ubu bwoko bwa bagiteri nziza. Izi bagiteri nziza 10 tumaze kubaganirizaho, zimwe ziboneka mu byo kurya, izindi zikaboneka mu byo kunywa bitandukanye, by'umwihariko twavuga mu mata y'ikivuguto. Izi bagiteri nziza 10 tumaze kubaganirizaho, zimwe ziboneka mu byo kurya, izindi zikaboneka mu byo kunywa bitandukanye, by'umwihariko twavuga muri yogurt. Izi bagiteri nziza 10 tumaze kubaganirizaho, zimwe ziboneka mu byo kurya, izindi zikaboneka mu byo kunywa bitandukanye, by'umwihariko twavuga mu mavuta y'inka. Izi bagiteri nziza 10 tumaze kubaganirizaho, zimwe ziboneka mu byo kurya, izindi zikaboneka mu byo kunywa bitandukanye, by'umwihariko twavuga nko muri fromage. Reka tukwibutse ko ushobora kongera kumva iki kiganiro kugira ngo urusheho gusobanukirwa birushijeho ibi tumaze kubaganirizaho kandi bikakugirira umumaro. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane.
bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.